Welcome to the leading site news. KSA Dilai Head Branch ingdeng plikep rapli amahang ki thekarni katalon pon. Pai ni phai kor narkep lakhai kor IC Borjan constituency angkang Dilai Youth Club along ingdeng plikep rapli KSA Dilai Head Branch amahang ki thekarni katalon pon. Labang so katalon laki ada por phai narkep rachi timpen Karbi Student Association alama inthor ponlo rat amai por phai kep pensi pangcheng ponlo. KSA amai phu vai song terang pensi mai cari ponlo la penchun bang brojan hanse pensi aluhi ke pachinya jemek deng ponlo. Mai along aluhi ari deng pensi him ke dok sitaming than ponlo aluhi sarpo aman pen Karbiang Long Termas Council EM Surya Rongphar Bokajan Block Education Board Chairman Sardeli Be KSA Tiri amai phu Mirjeng Kro KSA X amai phu Thangsing Timung Pilongri Art Artist Diben Timung Retired Headmaster Joysing Timung XKSA la penang an ki theki ding atun chitong dun Dananglong LP School kapaching thur jia phana kedang sodlang Lakhai ko IC Borjan constituency upper ok ke hai hawaralong kedo Dan Anglong LP School 1988 aninkan si keseng lokachali dun na phai kaddo kawe phokke brake thomando la pen teacher aphai bangheni do SMC khoyasing teron ben kisung ke boy lam the naga pachi dun lam the arju news abitu tun ada kapar kai Dananglong LP School lang liltum nang supa pin pen nang litum nang ke hum report nang tum mahin pantan ni SMC presina hin kan terus palo latai gan labang so school problem bang kan lah hello je liltum pinakan la pisung du kok la bang so school labang so school apa ni bare la wall boundary la pen ke la classroom anta niltum ahin ta bor ilo senen nata niltum han la bang so school bang kita an kelong ni di cetelong lela kita me la non bare lo niltum batai di ko bak dolo bang so school han hedi la si non ni kamatha mate niltum la teacher tum dan sing wai lo la pu ni khan te ko an ta niltum nang tum aphan chuhang te ko an ta niltum wa sing wai do bon sta niltum thala ko ya le he niltum ni niltum nang thang na han he pin pen la bang so school ke pa mi sen je phan nang ke hu ni thek pot ni an se churu parpik lo he non la bang so kahinu high school la bang ta la tani kahinu ning kan lok ni kan tar 15 16 years back Intela labang so ating koson asar nong koson se kabede lo la bang tumon si kaya la so tumon ke aplo amasi achi tim chi duru de la ke chi pata manta aprang ge mesen lang he tame jab group si abha ke achi tim plang khot rok ne do ho la buja ra hen sin tum labang so ting bang news de tangte nang tung labang so buthak an tum la block hona tum pachini son dolo ma atana kerap son asor han ge nil tum pa chini ne lang stame la SA la punang etang he hadi so SA tum han tum pachini lo SA tum dan si la haya bil la wal boundary nanggi la penggala school nanggi putanil tum la SA penta batai potrok bak dulu tangte labang so school long pulling session na puri ma puri labang so mane polling station dak paro kaya ke ho dan pilo MSC ho kasi MLA ho kasi Dr. Momin pas kitu orang kan kasi MLA ala sobo anikan kasi tum bang sa polling ke Cipalong de la somatum pas ke duwe ko puson nang kanon kasik sak somara tum bang kasik sak mane somara tum ke siksak ulu la tema ke dim ke citang telu mati dim citang telu non gaya la office room pen si room thom ma sistem bonai lo mati kasi angala da bang ke dim ma ciyang di la son siksak ina siksak back pen ke non ke la same dia thai komri lo son lo student ke bang 53 jon de teacher ke bang ini la pen ke la ini assistant la kene headmaster bang la podi sala la pen assistant abang ke la ke budiman rai
nang itu continue sih bang Elemen dan teh. milimen ke hoya sing terang apa rokai la danang long itu pula ana lam se teng kon ko kalau kita tu lang la bang so sekolah long isona kise sak dolang la kitun kedang atum mapan si kami la hemban asal nungga bea hem ai ka school ka inolong si la bang so non la anta tun pon bom Tadak si itu no malam malam so hem si itu no hem long si sun la ka hinu hem long si asal nungga be pinelong si beranda long e parwet la so beranda lang long si tun pon bom ana da bang so school long kan